Insemmilkom Mirjam Kassar bil-kodba tiegħi Araġija x-xemx għalik u Here Comes the Sun. Dawn is-żewġ kodba fassalthom jiena ftit ta' snin ilu bl-iskop li jkollna vokabularju bl-Ingliż għal second language users, ġifieri għal min l-Ingliż qed jitgħallimha bħala it-tieni lingwa, u vokabularju bil-Malti ta' dawn il-kliem illi forsi għall-lavorja huma kliem Maltin imma forsi ma tantx nisimgħuhom. Jiena ħanibda bil-verżjoni bil-Malti u dan li ħanajt ħanirrepeti biċċa minnu bl-Ingliż. Mela, hello, I'm Mirjam Kassar and these are my books, my sticker books. Here Comes the Sun and the Maltese version Araġija x-xemx għalik. Both books are based on the alphabets, the 26 letters of the English alphabet and the 30 letters of the Maltese alphabet. I'll start off with the Maltese version, just about 3 to 4 minutes, and continue on with the English version. Mela, dawn il-kodba huma kodba bl-sticker, għandhom sticker għal kull itra, ġifiri 30 sticker għal 30 itra tal-alfabet, għandna wkoll it-taqbila u fuq net ikonna litra kbira tal-ismijiet u litra żgħira tal-kliem, isfel net l-aħħar vers ikun iddedikat lill-ismijiet, ħajkonna eżempju tal-ismijiet bil-Malti. Fil-fatt din il-paġna hija dedikata lill-litra ġe tat-tikka u l-ismijiet allura huma George, Jordan u ġibilta. George isem ta' persuna u Jordan u ġibilta ismijiet ta' pajjiżi. Mela nibdew minn fuq, anzi nkomplu minn fuq għandna l-istiker fuq naħa tal-lemin, l-istiker tal-ġiraffa u sitt stampa ta' Jordan. Għal-minja fi pinġi jista' ipinġi xi ħaġa huwa xi stampa huwa ta' kelma li tibda bil-G. It-taqbila tajdilna Ġanni l-bidwi razzett għandu fih irabbi l-annimali, mużu ħmara fih insibu kif ukoll xi sitt majjali. Nota fuq il-kidba li traġet inkiteb dejjem bit-tikka fuq rasa. Poġġi l-artiklu quddiem dawn in-nomi. Kif tafu aħna l-artiklu għandna 3 fil-Malti, għandna għal itri amrin, għandna imbagħad il-differenti tax-xemxin u għandna l-artiklu l-async tal-vokali u tal-għajn u l-akka. Imma peress li qegħdin fuq il-paġna tal-ittra G, dawn il-kliem jieħdu l-artiklu il. Jiena għamilt l-ewwel eżempju għandna il-ġidra pereżempju. Imma ħanqaralkom il-kliem u intikom naqra idejat x'tistgħu tagħmlu bih. L-ewwel vers għandna il-ġidra, il-ġamm, il-ġuleb, anzi trid iżidu l-artiklu u ġvera il-ġidra, ġamm u ġuleb, bat għandna ġelat, ġifen u ġobna, ġenna, ġungla u ġurdien. L-aħħar vers huwa ġurat, ġewża u ġebla. Mela, apparti li tistgħu tagħmluhom skont l-alfabet dawna għaliex jgħinu ħafna minħabba il-vokali minħabba jgħinu ħafna, mhux bil-vokali biss, minħabba is-sillabi, tistgħu taqsmuhom f'sillabi. Allura jekk nagħmluhom wara xulxin ukoll ħanajdu l-alfabet aħjar meta niġu biex innisnu l-alfabet Malti. Nistgħu wkoll nagħmlu sett tal-ikel pereżempju għaw 6 kelmiet li jmorru mal-ikel. Nistgħu wkoll insibu kelma li hija nom astratt. Il-kelma nomi tfisser kliem. Nomi u kliem ifissru l-istess ħaġa. Mela nistgħu nsibu hawnhekk nom astratt. Nistgħu wkoll insaqsu fuq dak l-annimal li niddejqu insibu fid-dar. Pereżempju fuq il-kelma ġungla nistgħu insaqsu xi annimal li jgħix fil-ġungla. Fuq il-kelma ġifen insaqsu kelma moderna għal din il-kelma x'nistgħu ngħidu flok ġifem bil-Malti modern. Dawk kienu ftit idejat ta' x'nistgħu nagħmlu b'dawn it-12 kelma u l-iskop huwa
illi niftakruhom iktar u nużawhom meta ikonna bżonn. Speċjalment għandna dak is-sett is-sett tal-ikel pereżempju. Hija nispera li tippruvaw dan il-metodu hemm ħafna iktar x'tagħmel bihom dawn il-kliem imma jiena inkompli l-idejat fil-workshops li nagħmel issa ngħaddu għall-verżjoni Ingliża. I will continue with the English version of my books. As I've said, these are sticker books which are based on the alphabets. Here Comes the Sun is about the 26 letters of the English alphabet. We are on letter page G, and on each page we have in the middle capital letter and a small letter. The capital letter is used for names. On this page I have the name of George and the name of Gambia. George, the name of a person, and Gambia, the name of an African country. So that was the last line of this page. Now, on the top of the page I have affixed the sticker of a giraffe, and I've found a picture of a goat, because this page is dedicated to just two sounds of letter G. And each and every letter also has, I've chosen a rhyme for each letter. And this rhyme goes like this: 10 green bottles standing on the wall. 10 green bottles standing on the wall. Letter G has two sounds. Rewrite these words. First, I'm going to say them out aloud, and I'll give you an idea of what you can do with these words. We have girl, garden, and grass on the first line. Then golf, grip, and gun. The third line reads gem, gentle, and gel. And the fourth line reads giraffe, gin, and general. So you can hear the different sounds of these words. I have 6 which have the G sound and 6 which have the J sound. Girl, gem. Both begin with G, but they have 2 sounds. There are other sounds, there are other words which have a G in them when you write them, but the sound is different. So that's why I've chosen the 2 most basic, most common sounds for letter G, because these are very common words that we use. We can, when we rewrite these words, we can put them in alphabetical order, because this will help us with saying the alphabet. As second language users, we might have difficulty in saying the alphabet one letter after the other. We can also put these words in plurals to see the different types of plurals. For example, for the first line, girl, garden, and grass, I have 2 types of plurals. Girl, girls, garden, gardens, grass, grasses. It ends with ES and not with S, like girl and garden. But I have other ideas in which to help you with these words which I have in this book, more than 300 words, but I'll leave those for the workshops which I regularly hold for individuals. I thank you, and I hope that you, if you have any questions, just send a line. Thank you and goodbye. Saha.